جه ناوەندا نوچەین ئۆریەنت نیوز زێڤار باش تەماشەبان هێژا دەستپێک ئەم هەرن سەر نوچە. لە باشووری کوبانیە کوشتنا سو حەفت چەتەیەن داعشێ و لە تلخەنزیر دناوبەرە هێزن یەپێگێ و چەتەیەن داعشێدا پەفچوون. ملیۆنێک بریندار ji destpêka şoreşa Sûrî ve û li bajarê Babê di navbera çeteyên Daişê de nakûkî û kuştina nihan. شێوەرمەندێ سەرۆکە ئیرانیە دراگهینە و ئیران vegeriya dema împeratoriya xwe û Îraq bûye paytexta wê û li Enqereyê balyozê Amerîkî piştgiriya pêkanîna aştiyê dike. لا گندوار کوبانیە هێزن YPG و برکان الفورات و د ئەنجاما پەفچوونên ku di navbera wan û çeteyên Daişê de qewimîne gundê ceh de rizgarkirin û hate ragihandin ku di van pevçûnan de sû heft çete hatin kuştin. Her wiha li gorî agahiyên meydanî ku pevçûn gihan ser rêya pira Qereqozaq û di encama pevçûnan de 26 çete hatin kuştin û li nêzî Kelha Hedîd 11 çete hatin kuştin. û çeteyên din ber bi paş veçûn û gelek ziyanên leşkerî bi wan hat. Li gundewarê Til Temirê pevçûn di navbera hêzên Kurdî û çeteyên Daişê de qewimîn û di encamê de hejmarek ji çeteyan hatin kuştin. Li gorî agahiyên nedawî ku çeteyên Daişê êrişî gundê Tilxenzîr kirin û ji aliyê xwe ve hêzên Kurdî bersivek tund dan wan û gelek ziyan yên canî û madî gihandin çeteyan. هاتا راگاندن کو هزن YPG اسایش انجمن لشکری یا سوریانی انجمن خابور و هزن سوتورو دوی شرید بجدار بون. بله تماشاوان هجا آنها به مرای نوچگاهان ما جوان الکردی ج تل تمر جوان ایوارت بخیر روشا میدانی یا لدردورا تل خنزیر د قومت چیه؟ بله ریاض شخوا پشتی گوگ شرکی گران و هزین یپگی و هزین آشوری به پیش د چون بالی تل تمر د پشتی گوگ او ج تل نصری در خصن رخصنا دولة اسلامی داعش اجت النصري درخصن وباش او شكنان دن لويدك رياض بيدك رخصنا دولة اسلامی خص اجاليه كيدن بار لسر سبب بتل اجاليه التمر لورا ايريشي هن نافچين وسيطرين جوج دبن دست يكنين باراسنا قال بتايبت نيزيكي تلخنزير نيزيكي سريكانيه گندوار سريكانيه لآلية خود يعني هزة يبقى برسبا وان فرخرد بو و نهشتن قال لك ببيش دورن وانجام عبي شري وشرية التمر شفا وشرية الخنزيرة لقور هات راقهاندن بهتري بيست وشار يعني اندامن آن لشقرن رخصتنا دولة اسلامي داعش هاتن كشتن وشار بريندارن هزين يبقى وسوتورو وهزين سرياني لآلية تلخنزير بخوا تني هزن يبقينا رياض سوتورو تني لآلية التمر آلي كاريا هزن يبقي دكا لشخوشر لويدك بري تسي روجا چهار روجان نابا باجار بخوا بالا بو خلكين تلتمري ببالي دربيسية وببالي عمودي وسريكانية دهاتن جبر رخصنا داعشي بمبا و هاونا بإيريشي نافندا باجار بخود كرن وجاقلية كيدنجي شخوا مدفعين جالية رقا آني بون ودعمك وبشقرتيك باش آني بون تاقو كارب من بقدمن لشخوا هزين يبقى وبرسفا وان فرفرد بو وان بباش بفقراندن يعني كمين بله جوان هاتا راگهاندن بری کمتری ساعتك نافندا YPG یا راگهاندن دادیار کرن کو تل حمیس و تل براک به تمامی هاتن رزگار کرن چه آگاهی درباره وی کلباته هن جوان؟ بله شخوا وقت نهاتا قلت راگهاندن قو عمليات تل حمیس و تل براک تمامی
خلاص بو وان رزگار کر دو هات راگهاندن لی برنگکی فرمی نبو جبر گوگ داشه کت سیگون دن نزیکی تلبراکه لی ویس به او دیسا بگراندن و راگهاندن برنگکی فرمی گوگ تبايا يعني تلحميسي وتلبراكي وجندوي بهتري دصد وبيس جندان شخوار رزقار بونا وتمامي كتنا بندستي هزين يكينين براسنا قال لرياض الزخوازم شخوا خالد فرقرنقل فيدكي هي ريجيم لجورهات راقاندن ريجيم وهذه برافانيا نشتماني دفاع الوطني تخصن جوج اوهرن تكبن تلبراكي ده لهذا برسبا هذا يبقى جوتن ام ما دزداني سر ما رزقار كريا دبن دستي مدبه دبن كنترول مدبه وشخوا جاليه يعني سيفيلين باجاروكي تلحميسي جي شخوا وان دخواست دقو برا ريجيم ونقرا ام دخوازن هزين يبقى جبر ريجيم امانا ويتنا او لكارياوي لفيدكي وراسن بشكا جوج اريشك دوات اما يبقى خورته وبشتا مجي راسته وشخوا يعني حتى هاجي دبن دستيوان دي وتمامي لجور هات راغانديجي او دخوازن بدر فهوليف هرن لتان هاجي كي فرمي وراغاندي تنيج علي هزيني فقيده بله زور سپاس جوان الكردي نوچگهان اورينت نيوز جتل تمرك وتبمربو دنباش بله تماشاوان جال گوری نوچگهان ما گو تلتمر و تلحمیس بتمامی هاتن رزگار کرن هر وها 220 گندن در دور ویجی لعفرين انجمنا اجتماعية كرد حر روجا بين شمع جفينا خوال دار دخا ل جفينا بين شمع بوريدا اندام بيدك سوريا تفي اندام بيدك سوريا تفي ين بيشفرو وكسايتك سربخا جفينا فاكشيان وافياك بسدما بشداربونا نونرين بارتيا كيتيا كرد الوحده هروها انا كسيو د داویا جوینا خدا داخیانی اقدر خست و تیدا هات راگهاندن کوان د جوینا خدا گلک بریار دربار دارخستنا چالاکی هیوا آفدار استاندن لمخابن اندام خوا اندامان خوا جوین وک شاندن و بریار من نپجراندن و دان دیار کرن کو بریار انا کسی پارتیتینا درباره وان ناکوکین انجمنا اجتماعی لعفرین و چگوان ما جوان ایبش چند هفدیتن جمره آماده کرن ام تماشا بکن اما ام وکسن سربخاد انجمنا اجتماعی کردی دا ام الهفرو نشتن و ما بریار استان بری ایرو کو ام نابن آلیک جآلی احزاب کردی ام کسن سربخانه دوی ام رولکی ارینی جبو یکتی و هسکرنا انجمنا اجتماعی کردی بلیزن لو راجي ام الخوفا قارين وماقوت دوي ام چالاكيان بكن مخابن اف انجمانا ما وعفرينه دما دويدا طيبات بدمها وفردا ما تكن نكاري تجفات شكرنا بركو انجمانا ما جشتي بريارك دا لسر سي بارتيا الوحدة ووفاق وبارتيا ناصر الدين در خستنا وان بارتيان جا انجمانه بی سدمک لعفه پرزگریک مزن شکرن حیا ایرو من کنی جواتیم خواب بردوام کرنا نرین جدا هبون گفتگو چه بیل سروانتشتا اما یک جوان کسنا مگو تجار اف پرزگریک چاره سری جوه مسئله راجع عفرین شنابه ده باوری آمد مگو امکار به انجمان الخارا بدون بستینن آگشتی کنگراسی امین امکارن سروه پروبلمی بسکرن و کمکار به چاره سری کشورا چی بکن؟ روزا پنجشنبه جوینا ما انجمن اجتماعی کردی خوجهیل في داره هبی العفرینه وقت زانن پشتی بریارا انجمن یا نویسکا گشتی به درخستنا سه پارتیان وقت کارک ریخستنی اجراء تنظیم بحق ونهات کرن والعفرینه انجمن ما بی 4 جارن 5 جارن رشتنا خود خازه بکی پشتی بریاره لمخابن حر نشتن که اولد هاتنا جدا کرن يعني فصل کرن انجمن تن بشدار دبن عرقله کار انجمن محلی الفرد کن پارتی بشدار دبن انجمن هرما عفینه 4 پارتی نه
يعني ام دو بارتي وقت ناليات دو خستن ودو بارتي دهنم وقت دات ناس کرنجی اف پارتی تی منوی پیدا کسی تم شهر و انجمن دکر و کسنی سر بخواد دکر چل سر عرضه و چل اعلامی دو تفنا نه انجمنم ایرو اف کسی سر بخواد بیجن گر هف پارتی باشدار نبن ام بینه کسی سر بخواد دو پارتیو ام ویا کیج قبول نکن سازیا کم اندامان یا سویسریه یا ناو دولتی راگهاند کوج دسپیکا شورشا سوری و هجمارا کسین کو زیان گهانا لاشوان گهایا ملیونکی و دناوان ده به 10,000 کس هنه کو او به حوجه دست و لنگن صناعی آنگو ام بیجن پلاستیکینه در راپورا بیده آگاهین بیترم تماشا بکن. سازیا ناودولتیya سویسرا یکم اندام در راپورێکی دا دیار kirin gu hejmara birîndarên ji destpêka şoreşa Sûrî ve gihayê milyonekî birîndarî di nav wan de bi hezaran yên got bi hewceyî dest û lingên plastîkî hene. Her wiha Florensa Dontes rêvebera karê wergirkirina saziya navdewletiya Swîsrayê dazanîn got zehmetiyên li Sûrî êdî bûye zêdî hêzên wan. Ji aliyekî di ve Dontes got got em ê saziyeke ava bikin da got em van birîndaran derman bikin. Hêjayê bîrxistinê got saziya Swîsra yakem endam ji bêhtirî 600 parçeyî bi spor pêk tê û li welatên yê li derdora Sûriyê bilabûne û bi 100,000 ji welatên Sûrî di vê saziyê de kar dikin û tanha alîkarî bi 360,000 ji welatên Sûrî re kirine. Ji aliyekî di ve perpirsê tîkiliyên derve di navin da belgekirina binpêkirinên çekên kîmawî li Sûrî Nîdar Şêxanî ji Orient News re ragihand got gelek agahî li banavendê hene da got hikûmeta Sûrî tawambar bike got ew gaza jehrî li dijî welatiyan pêk anî. Her wiha da zanîn got agahî li ban wan hene got biryar ji koşa komar ya rejîma Sûrî ve derdiketin got bi gaza jehrî êrişî sivîlan bikin. Hevdem Şêxanî da diyar kirin got ew ê ji dadgeha tawambariya navnetewî bixwaze got 65 berpirsên Sûrî ceza bike. لباجار بابي يجريداي گندوار حلبة وده انجام شرك وده نافبرا چتين داعش ده قومية هات راگهاندن كو نه چته هاتن کشتن. رخصتنا كمافي مروفان لسوريا وده داخويانية كي ده راگهاند كو روجا شميابوري شر ده نافبرا ده چكدارن داعش كو دخواستن برفن وهن چتين دنده لباجار بابي قومي. هر وها د داخویانی ده هات راگهاندن کو د ناوان چتیان ده ین دخواستن برونده نه کسین اوروپی هبون و چتیکی دن تونسی بو. لباشوری شامل لکامپا یرموک فروکین رژیم ده ایریشک ده شش جهزین جبهه النصره کشتن ده ناوان ده افسر جالی خوبه چالک وان راگیهاندن کل نافچه ریا العروبه پفچونن تند د ناورا جبهه النصره و هزن رژیم د قومین بگو انجام او صدم اوان پفچونان ور ناسکرن هر لشامل لقلمون فروکین رژیم نافچه الرهو یا کل نیزی باجاروک ارسالی لبنانی به هجمارک ایریشین آسیمانی آرمانج کرن بگو انجامن و ور ناسکرن هروسان و چگیهان اورینت نوز راگیهاند کل باجاروک ارسال هزن ندیار بۆمبەیەکە دەنگی لەسەر کامپێن پەنابەرên سووریە دا ئاوێتن ji aliyê xwe ve artêşa azad bi mûşekên hawnan rêbendên rejîmê yên li gundê Elcibê topbaran kirin bêgo encam werin naskirin li gundewarê Himsê navenda Himsê ya ragihandinê diyar kir ku li navçeya Cezel ya ku bi bîrên Gazê zengîn e û piştî ku çeteyên rêxistina Daişê bîrên Eswed û ya zer ên Gazê şewitandin او جوه نافچه وکشیان جهلا خواه رژیم لشکر و ملیشیان خواه به تانک و چکن گران لنافچه توینان کم کر داکو دزگاه ایسکو یا غازه کنترول بکه لدیرا زوره فروکین رژیم مالن ولاتیان لتاخا شیخ یاسین تو باران کر و دانجام ده هجمارک جی سویلان جیان خوش دزدان و هنن دن بریندار کتن هر وها لگنده جفرایه لکویکا بالا فرخانه لشکری هات دیارکردن کو پفچونن تند ناورا چتین داعش و هزن رژیم ده درکتن هوله لحلب ناوندا حلبیان و چه اندازانین کو پشتی ارتش آزاد گنده حندرات به تواهی کنترل کر وان هزن رژیم و ملیشین شیعی ین لگندن باشکو یوسیفات دور پیچ کرن هر وها و پشتی کو گلک زیان لوان ده ورانگیهان هزن رژیم وان به برمیلن تقینار و مشکن گرماهی کامپا حندرات و باجاروکن حیان مارع و عندان آرمانج کرن
و هات دیارکردن کو د انجام دا gelek ziyanên madî li wir çêbûn. بولتنا ما بردوامه و پشتی نافبرکی لا عمود پیکر جنا آزاد لشونا ی حافظ الاسد لباشوری کوبانی کشتنا سو هفت چتاین داعش اول تل خنزیر دنافبرا هزین YPG و چتاین داعش دا پفچون مليونك بريندار جه دسبيكا شورشا سوريفا اول باجار بابي دنافبرا چتاین داعش دا ناکوکی و کشتنا نهان شورمند سروک ایرانی دراگهینک و ایران وگریا دما امپراتوریا خواه و عراق بویا پای تختاوی و لأنقرة باليوز أمريكي پشتگیریا پیک آنینا آشتیه دکه لگند تل أسود إيرو جافاي موصلة چتاين داعش إيريشي ريبندن پیشمرگا کرن لجالية خواه هزن پیشمرگا بتندی برسفا واندان جيگري فرماندار تابورا هزن زرواني رائد محمد كريم راگهاند کو چتاين داعش گلک زیان دیتن و هجمارک جوان هاتن کشتن هروها وصايتن وان ان لشكري هاتن تكشكاندن لكركوك هاتا راگهاندن کو شر دنافبرا هزن بارتيا آزادي يا كردستاني و چتاين داعش دا قومي و دا انجام دا سه پیشمرگین وان شهید کتن هروها و د چارچوبه وان پفچونان ده هاتا دیار کرن کو هزن پیشمرگا و هزن پولیس هروها و اسایش به پشتوانیا فروکه ناو هفگرتنا ناو نتوی لسینور کرکوک دست به ایریشک برفره لدجی چتاین داعش ده کرن او ده انجام ده گلک دورج دست داعش رزگار کرن هجای بیرخستنه کو ده هزن پیشمرگین کردستانه او ده انجام اپراسیونک لشکری لدجی داعش ده شست چتا هاتن کشتن ده هفدیتنا كده بر برس إيرانية و شورمند سروك إيرانية كاروبارن أولي و كم توان علي يونسي راگهاند كو إيران وگريا دما امبراطوريا خوا و عراق بويا پایتختوي هروها و ده هفدیتنا كچاپمني ده و لگوری اجانسا آگاهی خوندکارن ایرانی دا دیار کرن کو لبا تهران گلک هیوی لدروی سینور ویهنه و عراق ناسنامه و پایتختامه و جبو پیک آنینا ویکه یان امه شر بکن یان جی امه لهف بکن باليوز أمريكي لتركيا جون باس راگهاند کو اپراسیون آشتی لتركيا و باکوری کردستان برب پیش و ببا او پشتگیریا وی کدکن هروها باس دا دیار کرن کو راوستاندنا چکان و روشا باشوری ترکیه باشتر بکه و اویک به دانینا چکان گریدایه
ده بردوامية خافتنا خدا باليوز أمريكي بالكشاند سر پنابرين سورية و ين عراقي ين لتركيا بجهبنا و قوت أنقرة دانستاندنين باش بوان پنابران رادكه هنرمند بنافو دنگ محمد شیخو یکو کاریبو دل هر کسی که کرد هنر خواه بچینه گلک زورداری جهل رژیم سوری و ایرانی و دید لتوی ویکی وی دست جه هنر خواه یا ولاد پاریز برنده ده ببونایا سالفگرا کوچکرنا هنرمند محمد شیخو نوچگاهانه ما اکرم صالح افراپور جمره آمده کریم تماشا بکن نمر محمد شیخو دزالا 1948 ده لگنده گرباوی جدایک بویه و زاروکتیا خو لگنده خجوک قداند للبنان فیری موزیکی بویه و بتایبت آمورا بسقه پشتی و گریا قامشلو رژیم سوریه لمحمد شیخو دنیری وک سیاست مدارکی دسالا 1973 ده وجبر مترسیا رژیمه راویا باشوری کردستانه و توی رفی پیشمرگه بو و پشتی شکستنا شورش باشور دسالا 1975 ده بری خدا روجهلاتی کردستانه و ساجی رژیم ایرانه وی درودر کر روجا مستشفى كتكاب في البرسري رونشت محمد شيخ وتي حسرت دلي خوش مربيش بيتي حسرت دلي تدنا جبو امزانبن وحسرت عدلي ما حجي حميد بريم ببا جيراني ما وحسرت عدلي ما بها زوجان بمضاوط عيلي خستا وحسرت عدلي ما فراغي الدكان عم ايجو برن حسكي دان قرطن او جبايا دانيا دكاني وابحرتي التاني بس محمد شیخو نخوش کت و جی دنیای بار کر لسر دلووانیا خوده دنه آفداره ده سال 1908 و نهان ده بشاف دور ساعات يكون دبي بشاف بو جا فلك هات الدريمة خست ولا بعض فلك وضعينا تعبانه ودفي دكتور بيسري فحص بك ضغطي بقر كابي وضعي شاواي براستي برايم محمد وانا او جماعة مستربو شون دو دكتور عبد المجيد خليل رحمتي دكتور عبد المجيد خليل وجد بشكي دوري ما وجداوية حارة علي فرو واني هاتم خدي دكتور عبد المجيد تخصير نكر جوامير هات ولز هات او فحص كرقو والله من الحقين سرقو عمر دا حازرة وبرا عمر جوارة به هنر محمد شیخو بردوامه چقا سال درباس ببن و دمینه وک ستیرک گش دا آزمان هنرا کردی ده کوباندورا خو لسر دل ملت هشتیه من بشری گاوا ام لگورا محمد شیخو دنیرن مروف دزانه به چه قیسی گهدان لهنرا کردی قلسه هر مها آفداره وگو محمد شیخو دخست ملت روج آوای کردستانی وی هشیار دکن لیتا آن هادلی محمد شیخو شانه بویه ایرو ازو خشکاوی لیلا ام هاتن سر گوراوی وی هشیار بکن لسر گورا محمد شیخوش باجاری قامشو با اورینت نیوز اکرم صالح بیرانینا سالڤگرا هنرمند نمر محمد شیخو دناو پنابرین کامپین هریما کردستانی ده جه خواه گرد نوچگاهان ما رودی ابراهیم جه کامپا دومیز او مجار شوپاند و او را پرج مرامه دکر بدنگ استران و آوازین محمد شیخو 26 سال لسر کوچا داوی یا محمد شیخو لکامپا دومیز بریوه دچه جناف پشداران برای وی بها ایگو او دمک دریج لگل برای خبوران دیه و خوشی و نخوشی لگل وی جیان کریه وكو ملت وكو جينج وكو هنرمندي انه استراني يناد بيجم ونيزيك ينادي محمد شيخو دبن تي ويواتي محمد شيخو برهمكي دولمن وزنجين ورسن
ايجو بهستكي كردواري ونتوي بپێشکەشی وی ملەتی کردبوو یا دووەمین وەکو ماڵوات ئەم جێ شەهنازی بوومە گۆ هونەرمەندێکی ورۆ تێناسکردن گۆ هونەرمەندێکی کوردستانی بوو نە هەرێمی بوو مەلا عەلیە داری یەک جوان کەسێن سەرپێهاتیên wî li gel Mihemed Şêxo hene tevlî salên dirêj lê hê nehatiye ji bîrkirin. Yani Mihemed Şêxo mehzûr bûn ê kurmancî kir nekir terk nekir mulahaqa wî kirin tengaştî lê kirin heya gotin wer em ê maaş bidin te bi şertê gotu ji me bi erebî lêxê dîşa Mihemed Şêxo qanî nebû û xweda rex milletê xwe Mihemed Şêxo bi cewhera hunera Kurdî dihat naskirin û kaniyeke huneriye her hunermendekî Kurd pişre mayk hilgirtiye jêvexwariye. Ew helbesta wî hilbijar helbestî wî taybet bûn û cê rêzê bû ji ber wilo hunermend Mihemed Şêxo jî bi ser ket ji ber wilo jî tu dibînî li her çarparça bi navdarê û bi nav û dengê her yek ji me her hunermendek ji me em dixwazin em bigihînin wê sewa Mihemed Şêxoyê giyayê û ez bawerim em nagihêşînin jî yani. Bîranîna Mihemed Şêxo li ba penabera cihê xwe digire. Lewma bavê felek derdê penaberiyê berî wan xwariye û zengelorka wî bûye zimanê halê penaberan salên niha jî. Her hunermendekî Kurd dest bi sirana dike ve digere pirtûkxaneya hunerî ya bavê felek. Ta hunera wî bibe kaniyeke ne diçike û ne ziwa dibe. Ji kampa Domîz, Rod İbrahim, Orient News, Dihok. بله تماشاوان ایجا درباره شوپاندنا و گنگشکرنا و مجارا کوچکرنا هنرمند مزن محمد شیخو آنها بمرای برز پیر رستم ج سویسرای ج باجار لوزان نفیسکار برز پیر ایوارت بخیر دست بیک باندورا هنرا محمد شیخو لسر نتواوی تچاو دخونی تچاو دنرخینی برباش مامستا و برباش بومیوان و دارن تماشوان تلفزیون بخن. فرما. اگر بگرن هنر کردی بگرن انگلیسی تید باوری من دا یعنی هنرمند محمد شیخ و یک جو هنرمند می ین هری گرینگ ین هری مزن. البته مزن بناوی جگلک وقت بید دیاته یک جواب بسرکه روشوی ونتوي وبنابريا ويجبوا كار وخدمة وخبط السياسية. بله. أو هنرمند أنا هر مروبك هر وقتك بريسك بريا أو وقت شيء وأدوات أخرى سياسة ذكية هنرمند محمد شيخ وخلطة عندك كل بنات هنرمند ذكي يعني الكرد يعني بندر هرما جزيرة يعني بندر كردستان السوري مثلا سری پارچین کردستان هر چهار بنا بودن و خدمت و کار و خبات ویژه أريد بنا كرداء يعني محمد شيخو بترتيب وقت من ده نتو وكهنرمندكي دلتناك وكهنرمندكي خدان قلتنين يعني او هشتكي زور نتو محمد شيخو يعني باندورا وي لسه نرى كردي دوريا مدوي حرب ميلي بله قلك نفسه باندورا خلي نفسه لا نرى كردي ذكي بله برز پیر گلک هنرمندن کرد هنه د جیان دنه ناین خلات کرن و ناین بیرا کسی لی مخابن پشتی او کوچ دبن او قیمت وان گلکی چه دبا و گلک خلات جبویه تین دیار کرن برز پیر یعنی دوی واری دا رخنه لکه دبا هاري مظن لحزر وفكر ورحمن كبيرة ملك ندبي يعني حتى كبر مخابن بلكي أمطرانية كي بترجارة كي وكان بيساندنج السربير وشي السربير بابا تبتاي بتيسة كان يعني جاء تبير عمن
السربو رحمتي وهنرمند مي عفرين يبناو البني وزهور وباباتك كلكي دريج من شيكر بسالانو دو شرادا لك روزنامه وكوفر او بالبرمي انترنت هذا جات بلا فكرا من نهنجز بيت مخابن ملفت جيان ملفت جين ملفت جان من دروان داير هنرمند خد جيان دا قدر قيمته ويدين لملفت مري تد هنزر وبيرو بواجه ومري قلت ضعيفه يعني تاني هنرمند خان بيسكاري خا زناي خا بشتي مرنا وان قدر النفخ وان لك مش مخابن يعني بروبليم ومش هاي ده هندر جواكا كوديدا هندر حجرة كوديدا هندر مجي كوديدا نقارن بيجم تاني عليك وكا عليك يعني بارتي مي سياسي يعني روشن بيزمن يعني جي بله برز جواكا ما جيلو ما يعني محمد شيخو تيدي رامن جارك من تشتكسر لسان نقول اگر او ملت مرنا محمد شيخ ودبتر در كتبه او قص قدر وقيمه اگر دجانا محمد شيخ ما ولو جرى كتبه بوريه مدى دح صالتي محمد شيخ ودجانا تبما يعني وبركي بيتري دح صالتي بله السر فيا كي مدخواست ازجتا ببرسم بريز بير ببورة يعني هنرا نمر محمد شيخو بويا وكلتورة كردية دهندري جفاكا كردي بتفاهيدا يعني چه جبو باراستنا هنرك وك في هنري تخواستن كو ام بپارزن و نايج بير كرن و وري تومار كرن چه تخواستن و كيجان آليين كردي دفي بفيا كي رابن هري موزن يعني تشتتي خواستن وكام كرد قاربن كي بالكيش ديجانا خدا بكن او ديجانا بلد خدا يعني نتند هنرا يجبو رئيسدارية هنرمن محمد شيخ وهي هربت هر جيس بالخشب يجبو هر تشتكي يجبو هر عليك يجبو هر امريزو فتره بكره لبوغي ام وكملتك بيت دزجه مي تايبتها يعني هاد خارمات الرنج كي دزجاي زي يعني يرو اسكي قدروا قيمتها هنريها محمد شيخ دزجه مي هنريها بن او قاربا وك بريك وبيك بله زور سپاس بريز بير رستم کوتج سویسرا جباجار لوزان به مربو زور سپاس سروان آگاهی آندم باش بری 3 سالان جوان عمود پایکر حافظ الاسد آنی خوار و بری دمکه جه وشارتنا وی پایکری هاتا ناسکرن هر وها شارداریا گل آباجار عموده لشونا پایکر حافظ الاسد پایکر جنا آزاد دانی لأفياك لبا بشكي نشتجينا عمودة جهة رازيين بوني بو لدهمان دميدا لبا بشكي دنجي نراز هن بشن دنجي نرازيبونا خواج اورينت نيوزر ديار كرن اگهاين بيتر للسر فياكي لبانو چگهاني ما جوان الكردي ام تماشا بكن هر ستمکارک پوتوی هيا و هر پوتک جی چیروکاوی هيا و پوت ستمکار حافظ الاسد لباجار عموده دو چیروکین وی هنه چیروکا یکم رخواندناوی سر هلدانا 2004 ده و چیروکا دوان رخواندناوی د سالا 2011 دما دسپیکا شورشا سوریه د درباس بونا جنازه شهید مشعل تمو و پشتی 3 سالان شارداریا باجار یا بسر تفدمیده پوتکی جنه لشوناوی دانی يعني راس فيدا قادك سركي دسبيكا مرة درباز بباجار عمودي او هيكلك هبو ريجيمي راس ملت قبول نكره او هيكل صالن درباز بو 3 سال او هيكل خستن تشكي قلكي هندك جي قوما فيدا نافي بو قادا جني آزاد اي هيكل جيجبو تايبت جبو فيجا جني مخواست ايرو قو ام دام زرينن هجای گوتنی گوشارداریا باجار پوته اسد لجهه کی نخویایی و شارت بون هروها و بدرباس بونا دمیره پوت لسریا قامشلو هات خویا کرن و شونا درب و کرب دستن وی آنی نخواره لسر وی خویای نیشان
لەو ڕاوژ ئالیەکی دن دانینا پوتێژنێ جهێ نەرازیبوونێ بوو لە جەمهن ئالیان ji ber û li gorî gotina wan gerek yên goanîne xwarê xwediyê biryara danînê bana. عمودê gelek pakrewan daniyê di şewata sînema Amûdê di 2013 şeş pakrewanê xwe danî li Amûdê em hêvî bûn got remzek ji van şuheda ji van pakrewanan dewsa pûtê Hafil Esed bihata danîn ne pûtêk jinekê gotê remzê nadi milletê Kurd û tê remzê nadi şoreşgerên milletê Kurd. Pût a pîrekê tişkî pîrekê tê nexuyayê pût نبرايا أهل عمودية بوت طرفكي سياسي تدغازي فرد بكل سر ملتي عمودي قافي أو دغازي مخابن جرك أي بوت بي دانين يا تشي قاف دهندري باجاري عمودي بي دانين جبو باجاري عمودي بيش ياوي الوقت عالم درباس بيني دفي أهل عمودي قش دبن پوتê Esed di caran hate rûxandin gobrûxandina pûta Amûdê niha tênasîn. Berî bêtirî 3 salan pûtê sitemkar Hafız el Esed wek nîşanekê bû li bajarê Amûdê lê piştî xortê Amûdê ew anî nexwar niha li şûna wî pûtekî jinê têdanîn û ew li vê çolahanê avêtiye. Ciwan li Kurdî Orient News Amûdê. كوما زیوا یاد سال 1908 و ددیان ده هاتیه دامزراندن و او خباتا گرینگ لنافچایا گرکه لگیدکه او تانها او ده کار خود بردوامه. نوچگان ما گلالیانی کار وی کومی شوپاند و افرا پور جمره آمده کرد. کوما زیوا یکشکوینترین کومن فلکلوریا ده هرما گرکه لگیدا. د سالا 1982 ده هاتیه دمزراندن تاوی کو رژیما بعض شهر چاند و فلکلوری کر لی کومازه و برخودانا خواه ده بردوامیا کار ده کر به ده جاران اندام وی کومی هاتنا زندان کرین و اشکنجه کرین لسر دسته رژیمی دیروکا پیواجوا کوما مده براسیجی وقتی کفنداجی برکو کوما مجی جوا کومی کفنارا گلکی زحمت دیدن و اندام مجی گلک جارد هاتن گرتن هاتن بنچاف کرین جالی رژیمه و رژیمه جی تقسیم دخته گو بروفات وانا دا گلک جار دوریات خواتانین کی دره درک و کوم دوی دیوانا حوالی مده گرتن و براسیجی وقتا کو پشتی نوروزی جی پشتی کاروباری خو پیکتانی پشتی نوروزی جی خواستنا مفرزات دری ولو کومازه و سه بشه سرکه دهندروی و دهانا بشه موزیک بشه شانو بشه دیلانن فلکلوری دوان سالن داوی ده گلک اندام وی کومه کوچبر بون لیتوی ولی کوما بردوام دکاره خودا كوما زواجي كوما كا يعني كفنترين كوما دفي هرمي دا وحتى وكان هما يسر خوجي تفلي جهه بروفاتا يعني تدريباتي كومي طنجن وري طنجن ولوجي كومام الحمد لله سرخمايا بس تفلي يعني اندامي ما قالك جدر كتنج درفجي الحمد لله ولوجي اندامي نوتين وام بواسر فراز الحمد لله کومازه و کارکی گرنگ ده هندروی هر ماگر که لگه دا پیشکش دکی ده همی هلکفت نتوی دا هردم آماده یا يعني سنة نتوي ممنوع بون بس ولوجي كوما زي وسر اشتغاليا خما وسر قوتنا خما وسر موزيكا خما وهر مناسبة كتشد بو ام بجدار يبون القركيلا جيبي الهوردوري قركيلا جي ام بجدار بون ومسرانين نتويز قوتن رغم ما قال لك زحمة جديد بس هيجي وحتى هاجي ام نها استراني خوات بيجن وام قال لك كيف خوش بری جشنا نوروزی بدمهان کومازه و بدست آمده کاری هاتنا روژا جشنه دگه بستران و دیلان و شانو و ده نوروزا 2015 دجی پروگرام خواه آماده دگه گلالیانی اورینت نیوز گرکه لگه جه نافچین کردی لسوریه ما افچند کرتنوچه جوره آمده کرنه تماشاوان هیجا ام تماشا بکن رخستنا آلیکاری و گشتکردنê ya Rojava bi armanca piştgiriya welatiyên ku ji ber êrişên çeteyên Daişê ji gundên Tiltemer hatine bajarê Amûdê xebat dane destpêkirin. Şaredariya gel a Efrînê ku di nava şert û mercên zehmet de hate demizrandin di nava dorpêçkirina herêmê de bi alîkariya gel xizmetguzariyek pêşxist.
لقامش لو يتفقرا چاندا هنرا ديمقراطيك هنرمند نمر محمد شيخو د 26 كوچاوي يا داوي ببير آني كوميساريا بلند اهل بجارتنان كل عمود جفينك لدار خز دست نشان كر كوي لباجار عموده د 13 آدار د ل 12 نوندان صندوق هل بجارتنه بين دانين ولسر هر صندوق كيجي د ماموسته سازي زمان كردي به پوير دار کرن با ارمانجا اواکرنا کمیته لشکری فرمانداری گشتی و دیار کرنا نونرن خو د کمیته لشکری هرما جزیره ده کمیته پاراستنا سیویل انگرکه لگه یکمین کنفرانس خو لدار خست لکوبانه او پشتی کو باجر جالیه یپگه او یپجه او هفگرتنا نونتوی او ارتش آزاد و هات آزاد کرن به پیشنگه دهما مستین دبستانا سرطایی هات وکرن لا داویم هرن سرنوشه لباشوری کوبانی کشتن سوحفت چتاین داعش ولت الخنزير دنافبرا هزن يبيجي و چتاین ده پفچون مليونك بريندار جه دسپیکا شورشا سوری و اول باجار بابه دنافبرا چتاین داعش ده ناکوکی و کشتنانهان شورمند سروک ایرانی دراگهینه کو ایران وگریه دما امپراتوریا خواه و عراق بویا پای تختا و اول انقره بالیوز امریکی پشتگیریا پیک آنینا آشتیه دکه بولتان همه لفر بداوی هات دم باش لا والله الوادي وانا ناس تصوير قصير قال في دبر دمتها ليره سيك ليره وين الليره نزيق ودرو هاول